Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez şurayı kiram, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Zikri Mevla-i Kainat çe atmazın şemil sabuniş saadet. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فرمان کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کریں چھ عبادت یہ مدینہ پرین چھ میں اخ منقبت تو اس خدمت قرار کران ذکر علی روشن دلس چون کران ذکر علی روشن دلس چون یہ رہبر وات ناوام دلس چون کران ذکر علی روشن دلس چون یہ رہبر وات ناوام دلس چون فکر تمسن تلان چھم کھائی ضمیرس فکر تمسن تلان چھم کھائی ضمیرس گسان ماتھن زہائی ات سلسلس چون ابن سری مسجد کران ذکر علی روشن دلس چون یہ رہبر وات ناوام دلس چون یہ درکار چون پرت مرحلس پر یہ درکار چون پرت مرحلس پر کرا آسان پرت مشکلس چون یہ درکار چون پرت مرحلس پر کرا آسان پرت مشکلس چون کرا ذکر علی روشن دلس چون یہ رہبر وات ناوام دلس چون چھسس کم شوق ہے تعریف سوزان چھسس کم شوق ہے تعریف سوزان میں شوقی رہبر ات قافلس چون چھسس کم شوق ہے تعریف سوزان میں شوقی رہبر ات قافلس چون گژھان ییٚلہِ ییر چھُس منٛز باغ سدرس سُنۍ صٲب چھُ مےٚ واریاہ ٹوٹھ یہِ شعر لگان گژھان ییٚلہِ ییر چھُس منٛز باغ سدرس کٔرِتھ تھپھ واتناوان سٲیلس چھُن گژھان ییٚلہِ ییر چھُس منٛز باغ سدرس کٔرِتھ تھپھ واتناوان سٲیلس چھُن کران ذکرِ علی روشن دلس چھُن یہِ رہبر واتناوان دلس چھُن اللہم صلی علی محمد ٲخری شعر چھُ عرض کرس پمپوش ورشُن پایہِ نظم کرس پمپوش ورشُن پایہِ نظم یِہوے ارما یارو منٛز دلس چھُن کرس پمپوش ورشُن پایہِ نظم یِہوے ارما یارو منٛز دلس چھُن کران ذکرِ علی روشن دلس چھُن یہِ رہبر واتناوان منٛزلس چھُن